butumwa nshaka kugenera abantu. Urubuga rw'imikino rusa nk'urwabaye urubuga rwo kugingagurana, rwo guhangana, rwo gutukana, rwo guharabikana. Ese ubwo ni ibiki abantu baba barimo? Mu minsi yashize ubwo twaganiraga twigize kugira abo dukebura. Icyo gihe biranambabaza, inkuru yanjye muragenda nayo nabahaye siyo mwavuze, aba ari bo mwivugira gusa, ariko ndakeka mwarabikosoye n'uyu munsi muri bikosora. Muraza kumenya nk'uko dusanzwe dukorana uko mugenda mukata inkuru, kuko kiriya gikorwa cya mbere mugomba kucyitaho. Dore mvuze urubuga rw'imikino batangiye no kujujura. ntacyo byose ni kubw'ineza ya rubanda. Muzamenya igihe mubishyiraho. Urubuga rw'imikino kuki babigize abantu bamwe abitwa ngo ni abanyamakuru. Urubuga rw'imikino bagize urubuga rwo guhanganiramo, rwo kugingaguraniramo, gutukana, guhangana, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane, amatiku, ibintu bibi byose. Mu minsi yashize hari abo twiyana, ubutumwa buratangwa bisa nkaho bihosha. None twabonye hari abongera. Icyo nababwira, ntawe tuzongera kwihanangiriza. Buriya ni feva tuba ubu ni ubwa nyuma, n'ubwa mbere n'ubwa nyuma tubihanangirije. Ubundi tuzajya tugutumiza witabe urwego rw'ubugenzacyaha ukurikirana ibi bintu bicika, bibihiriza abantu. Ureka urubuga rw'imikino abantu baryoherwa, ariko urasanga abantu baragingagurana, ukibaza abana bararezwe bavuka hehe. Biranababaza, hari abantu batukisha amazina y'ababyeyi babo. Bantu rero mukora ibiganiro bya siporo, mureke guhanganisha abantu, mureke abantu baryoherwe na siporo. Nimukora ibiganiro bya siporo, mureke amatiku, guhanganisha abafana, gukurura umwiryane, ndetse no gutangaza ibihuha. Ubwo ngubwo abo mbwira barumva. Ba Lorenzo hariya n'Usangamfura na Rigani Rugaju, buriya ntacyo mwigiye kuri bakuru babo, nta somo mubona. Murangwe n'ubupfura nk'uko amazina yanjye ari kuvuga. Muvuga urubuga rw'imikino, muryohereza abantu, mureke guhanganisha abafana no kwirirwa. Ariko muzi agaciro n'uburemere bw'iriya mikoro muba mufite. Muzi agaciro ka mikoro. N'undi wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ufata mikoro, muzi agaciro n'uburemere bwa mikoro. Niba ufite abantu 3,000, ubwo iyo ufashe mikoro uvuga, ni ukuvuga ngo gukoresha inama abantu 3,000. Noneho hariho n'abagejeje kuri miliyoni. Sibyo? Urubuga rw'imikino bikaba byumvikana ko nshobora kuba mvuga radio runaka, ndavuga abanyamakuru ba siporo, nibo navugaga. Si urubuga rw'imikino nk'ikiganiro, navugaga abanyamakuru ba siporo bakora biriya biganiro bya siporo, nibo twabwiraga. Sibyo? Ngira ngo hatagira ubyenterpreta mu buryo butari bwo, cyangwa hatagira wumva ko yibasiwe. Ariko abo tuvuga, abo twashaka gucaho umurongo, ni bariya banyamakuru ba siporo mu maradiyo yose atandukanye, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abo niho twagira ngo muhe ubwo butumwa, tubabwire ko rwose bagomba kuvuga amakuru ya siporo, bakareka kuvuga abantu, bakareka gukurura umwiryane mu bantu, rwikekwe, guhanganisha abafana, nabo ubwabo gukora za character assassination. Uzi ko n'ukwitesha agaciro n'ukuri.